NASIRUDDIN Khan, serial number 3, serial number 3. Tana yonava, tumba chava khandana honariva, kathopagi pankhai laitana, sonthara lamdamgi honariva, lamdam shigi ashimba, mapari, mapari.
Mayam pigadu. Mathangda Deputy Minister of Manipur, National Vice President NPP Shri Y Joy Kumarda Achamba Kudolpot Tambigani Beach Amasung Mathang asina Aikogi Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya Preston Tansong. Sir, it's an honor to have you here in our function. Mathangda and Ibohol Maitai spokesperson NPP Manipur da Aikogi volunteer singi maigai dagi batch Kudol Tambiri. Mathang asina Aikogi 6 Keirao Assembly Constituency gi NPP gi Mireb Alhas Nasiruddin Khan allies boy. Amasung haujik chathajariba thauramasi aikogi impact amasung tom TV da live streaming gi facility su thamjai aduna mayamna aduda changaga yengbibagi khodong chabasu leizari. Mayam khobagle piganu. Alhas Nasiruddin Khan allies Bobby NPP candidate Keirao Assembly Constituency nam ngasigi lakpiriba athoiba mitunglen singda achamba ngamjaba khudol pot khara khudol tamjari. Mayamna pukning thogat piu khuda lepiganu. Alhas Nasiruddin Khan Bobby nam Shri Conrad ke sangmada achalba khudolpot tambikre. Mathangda Shri Y Joy Kumar Singh Deputy Chief Minister da achamba khudolpot tambiri. Mathangasina Preston Tansong Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya da khudolpot tambikre. Thagachari Makha chathar jarakpa oina stage thakta kaukhatchage Maulana Laihaluddin Zilla Parishad nominee Keirao bu stage thakta lengkhat pirakna baning singjari. Maulana Laihaluddin lengkhat pirakani. Amasung MD Sabhaudin Pradhan Kiamgai Muslim Arabti Gram Panchayat Pusu stage thakta lengkhat piraknaba ning singjare. Amukasana ning singjage MD Sabhaudin Pradhan Kiamgai Muslim Arabti Gram Panchayat Pusu stage thakta lengkhat piraknaba ning singjare. Amasung fampam langda lengsin bigani. Chathajari bathauramasi aikoi haujik live oina Tom TV amasung Impact TV da stream taujari bani aduna khangna chanaba adom gi manak nakpa isum imanabi khangna chanaba sing dasu
masigi yengba yabagi khudong chaba haibadi mafam asida lakpagi khudong chaba leitragasu live streaming da oina yengbagi khudong chaba du lei haiduna ningsingjari. The ongoing session of the flag hosting ceremony of Alhaz Nasiruddin Khan alias Bobo is streamed live on Tom TV and Impact TV, so viewers can see the stream live on Tom TV and Impact TV. So the facility has been provided from our side. यार फंक्शन आओ फंक्शन तुम बताओ Hojik function asi haujanjana bagi tanja do laujaraga aikoi kira sonbina bagi damakta stage thakta ko khochari Mufti Abdul Masjid Urup Tagilak Piba pu stage thakta kakhat piraktuna kira sonbirana bagi damakta han ningsingjari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم فلا Oh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله थागतचरी मुफ्ती अब्दुल वजीद उरुप्तगी लाक्पिबाबु किराक सोमबिरंबगिदमक्ता हन्ना हन्ना थागतचरी मथंग असिदी थौरम मसिगा मरी लेनना वेलकम एड्रेस पिबिरनबगिदमक्ता कौसिंजरी कैराव मक्तिंगदगी MD नजीर अहमद जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन सेंट्रल कमिटी NPP लेंखत पिरकनी Assalamualaikum. Ngasi February ki tangkun thani 2022 Phaiden thagina taraga mapani panba yai pharaba koro numit amadi pungja asida lakadoriba taraga nithoi suba Manipur Bidhan Sabha ki election State Assembly election asiga mari lainana 6 the Keirao Assembly constituency asigi NPP ki mire poina puthok jariba ikai khumna jariba mingoina panjarabada Alhas Nasiruddin Khan Elias Bobby ki pangthokpa flag hosting piral chingkhatpagi thauram asida anakpa amadi athapadagi lengbirakliba isa gi asilba matambu kaithokpiduna thauram asibu mapung phangini ne hana lengbirakliba maruana ngasi dais ki phampham langda lengchen biriba amadi lengchen biduna presidium member gi laiteng oibiriba ikai kumnabagi matik charaba koloina panjarabada ahanbada Sri Konat ke sangma Honorable Chief Minister of Meghalaya National President NPP bu ahan bamaktata ikai kumnaba utchabagaloinana thagat pa phangdokchari amasung taram da okchari warm welcome tawjari mathangda ikai kumnaba gi matik charabasing mathang koloi oina panjarabada Sri Preston Tingchong Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya Sri Joy Kumar Singh, Honorable Deputy Chief Minister of Manipur, National Vice President NPP, Sri L. Jayanta Kumar Singh, Honorable MLA Kaisamthong SC, Working President NPP Manipur, Sri N. Kaisi, Honorable Minister, Tribal and the Hill Areas and the Fisheries, State President NPP Manipur, Sri L. Jayanta Kumar Singh, Honorable MLA Kaisamthong Assembly Constituency, Working President NPP,
Sri L. Jayananda Singh, NPP candidate, Khurai AC. Sri U. Ramesh Singh, NPP candidate, Mayang Impal AC. Sri S. Russell, General Secretary, NPP Manipur. Mathangda, Sri MD Alauddin, ex-Pradhan, President NPP Keirao Unit, President Election Central Committee of 6 Keirao AC NPP Bu Thagat Papongdok Chari, Taram Okchari, welcome address, warm welcome Tozari. Loina na, ngasiki asigum laba, yai paraba korau numit, amadi pungja asida. Pangthok chariba flag hosting Piral Chingkhatpagi Thauram Asida Anak Pamadi Atha Padagi Isa Isagi Asin Bamatam Kaya Bukaithok Pirduna Lengbi Ragliba Dola Sigi Tongan Ba Karmi Singh Karyakarta Singh Amadi Kendra Sigi Tongan Ba Polling Singh Dagi Lengbi Ragliba Ikai Kumnabagi Matik Charaba Ulmai Kiram Haji Munsi Brahman Vaishnav Amadi Pastor Singh Jingmi Isilinau Singh Al Laman Singh Ima Ibel Ise Minem Satra Satri Club Organization Singh Association Singh Mara Paibi Ima Ibel Singh Civil Organization Singh Punamakna Mangol Arsibat Pinabagi Asaga Loinana Lengbi Ragliba Kwai Tarabu Subsin Zaraga Election Central Committee na Thagat Papongdok Chari Taram no Okchari warm welcome Tozari. Loina na ngasiki Piral Chingkhatpagi Thauram flag hosting ki Thauram Asida Haubadagi Loiba Pauba photo amati video coverage Taubiga Doriba Amadi Taubiriba electronic and the print media gi isil inaw singbusu Thagat Papongdok Chari Amadi Taram no Okchari ngasiki Thauram Asida Yamna Sauba Daitam Sulobiriba SMS Arabtigi sound engineer Isilina Kwai Punamupusu Thagat Papongdok Chari Amadi Taram na Okchari Loina na Lengbi Ragliba Kwai Punamagna Nasigi Asigum Laba flag hosting Piral Chingkhatpagi Thauram Asibu Loiba Paubutangsu Aikoi Puna Saruk Yaminasi Amasung Thauram Asi Mapung Pan Minasi Hainasu Sinjalang Jarip Singing Maikai Dagi Hanana Nolok Chari Ningsing Jaba Amana Ngasigi Thauram Asi Pangthong Naba Ho Nabada Mioi Bahabasi Soy Haide Habadi Laitabanina Karigumba Asoy Angam Awat Apa Yaurak Labasu To err is human Ni Kantaminaraga Punamat Nangak Minasi Amadi Ngakpi Gani Haina Asauba Sa Masu Tauzari Wai Karasi Tamjabagloinana Ngasigi Thauram Asidara Lengbi Ragliba Kwai Punamapu Taram no Okjabagi Warolasi Pizaba Matang Asida Tensinjari. Thank you all. Thagachari MD Nazir Ahmed, General Secretary, Election Central Committee, NPP Bu Thauram asiga mari leina Thagat Wahai welcome address Pibirambagi Damakta Mathak Nasidi Thauram asiga mari leina Wahai Warol Karatang Tambidan Nabagi Damakta stage Thakta Kwa Kochari Arab Tidagi Lakpiba Shri Amu Macha Nungsit asi yamna kanmana sitpana maram oraga akoi organizing committee da ningsing jaba amana khalliba Karnat Singh asi khanbada khudong charoi da laibana maram oraga lokthok pikro haiduna takpire e aduna yaraga de volunteer singna mai gai som da lakpirega haidiba thodang asi pangthok minasi haiduna ningsing jari Mayamna mi pai bidana isa gi pham lang sing aduda lengsin bidana leibiu haujek
speech pigadaban maram oiduna somna langsin biragadi aikoi speech sigi nunggi oiba warol adu khangminnabada aikoi khudong chadaba leigedamna maram oiduna isa isa nagi famfam langsing aduda tuminna fambiduna speech asi tabinanaba hanna ningsingjari Nungsi jaraba Keirao Assembly Constituency dagi lengbiragliba alaman ichininau marumapang imay indon kuding makpu ahan ba magtada ikai khumnaba utsari ngasigi yai pharaba nongmaijing numit February ki tang kul hairiba numit asida ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ NPPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯁꯤꯔꯨꯗꯤꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯖ ꯕꯣꯕꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯪꯕꯟꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯀꯠꯆꯔꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯅꯥꯠ ꯀꯦ ꯁꯪꯃꯥ Honorable Chief Minister Meghalaya National President NPP and Mamakta Ikai Kumnabu Utsari Matangda Preston Taishang Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya Amade Ikai Kumnajariba Y. Joy Kumar Singh Deputy Chief Minister Manipur National President Vice President NPP Amade N. Kaisi Honorable MLA Tadubi SC State President NPP L. Jalta Kumar Singh Honorable MLA Kaisamtung SC Working President NPP L. Jayananda Singh NPP Candidate Kurai SC U. Ramesh Singh NPP Candidate Mayangipan SC Ice Russell General Secretary NPP Manipur MD Alauddin Khan ex Pradhan President NPP Keirao Unit Amade Ikai Kumnachariba Aikoigi Ningthaujam Ranjit Singh Choichen Walker Amade Kiangoi Muslim Marathi GP Gi Pradhan Punamapu Ahan Ba Maktada Ikai Kumnabu Utsari Loinana Ngasi Asi Yamna Yai Faraba Aikoi Chungchoi Choidana Mai Paklani Haidana Khanduna Lairaba Aikoi Inauna Chirudin NPP Gi Candidate Asigi Prek Hostingi Asida Arapa Madi Anakpada Laibiriba Konjel Sinataba Mapamda Laibiriba Kuting Makta Nolongna Ningsing Jaribadi Ngasigi Tauram Masida Yamna Nungai Jadaba Samna Harkandada Aikoigi BJP Gi Sugumba Wakar Singna Sugumba Flag Hosting Gi Tauramasi Yawi Yaroi Haiduna Kendra Sigi Polling Kuting Makta Ating Batamduna Akanba Maongda Taubasi Yamna Laibang Machata Daba Ranti Taubada Pukchen Yam Kuna Tauba Asugum Laba Asidagi Aikoi Nasit Tiliba Boboy Tamakta Lakpiriba NPP Bu Mai Pahan Dabayadi Aiduna Lakpiriba Mayam Singshina Aikoi Parama Tambiduna Asugum Laba Aikoi Handaki Train Toisuba Assembly Asida Hairiba Candidate Atu Aikoi
mai pak tanaba aikoi sinmin na bai ba se aikoi gi lairiba worker sing amade ima indon maru mapang pudimakki daita oiminasi haiba wafam sima thamjari aduna yamna pikpa mawongda politics tongnakum si India si democracy satpa leibak ni democracy ki wahan thok lehen si aikoi gi isa gi right ado aikoi na apamba leibak sigi phagatoba dungi yomirengi phagatoba adugu mami khanbagi tanja sida aikoi thamoi sengna mir si khanmin na si haibo wafam simasu lengbiari bai maindol alaman punamaki mapamda wafam simasu thamjari aduga loiloi loinana ujik akoi ngang ado basu mayama leibiri aduna aikoi yam tena matam laujage asigumnaba Keirao teng kendra gi yamna mong manin ta taba gundai jangit thabakta yamna chathaduna parja sing leiriba imaindon sing thamoi sengna parja gi sam khanjariba leiba ki tamak khaliba imaindon sing mayam sing da ki khang thamlaga vote ka ni haiba wakhalon sisu democracy satpa leibak ni masi masu khaliba midu ngachi dagidi aduguma wakhal tu thadok piu aduguma wakhol onduna leibak sigi samaj sigi aphaba thabak tawro oi haiba wakhon si isada khanbiu anuna leibak ki oiba samaj ki oiba aikoi aphaba khara thabak tawse hai targadi aikoi aina soiba aina lanba mina lanba punamaga si sengtok minaraga sumthok minaraga leibak si aphaba punayama ohenbada aikoi punamak mateng pangminaduna leiba si ingtampa santi leiba mara setpa leibak ama ohen saiba wafam si thamjaraga matang asida ai wangang gi bidai matang asida tension jage amuka na lengbiraga mayam sing sibu amuka na kurumjari aduga loina na aikoi gi candidate asi aikoi sere number 3 da leibani maki symbol na lari yakpani hai riba symbol asida lakatoriba tang kungat nipanda pangthok katoriba asigumlaba miam gi mhut khanba sida Keirao kendra gi yaifana gi damakta sere number 3 da NPP gi lari yekpa symbol sida miam gi maman yamlaba vote tu sinabiduna Keirao kendra mati leibak sigi aphaba porakpada achoba daita lawmina se haiba wafam si thamjaraga tension jare mayam khurumjari Thagachari Shri Amumocha Wahai Kharadang Thambiramagidamagta. I would like to thank again Amumocha from Arabti for delivering such an empowering speech regarding today's function. So, moving on, I would like to welcome Shri N. Ibohal Maitei, spokesperson, NPP Manipur, to please share us some views regarding today's function. Shri N. Ibohal Bu, Mike Thongda, Wahai Kharadang Thambiranaba Ningsingjari. Marak thatna akhoi lakpiriba athoiba mithunglen sing asi atop atopa program function achingba yaugadabana maram oiraga aujek wangang na bagdamakta kausin jage akhoi ikai khomnabada matik charaba Shri Y Joy Kumar Singh, Deputy Chief Minister Manipur amasung National Vice President NPP Bu. I warmly welcome Shri Y Joy Kumar Singh.
Ngasigi Thoram flag hoisting ceremony of MD NASIRUDDIN KHAN Elias Bobby of Keirao Kendra. Sigi function asida chief guest oina lengsin biriba Sri Konat K Sangma, National President aduga Honorable Chief Minister of Meghalaya, Doinana Sri Preston Tinsong, Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya, aduga Doinana NPP spokesperson Sri Ibol, aduga candidate MD NASIRUDDIN KHAN, aduga Doinana Lakpiriba Alaman Imaibel Maru Mapang Isaniche aduga koigi press ki chino khwai punamaku ahambada aina kokno na ikai khumnaba uchari ngasigi function yam maru oiba function ni amaromda haibidi hairigadi election fight tobuda flag hoisting habise yamna important oiba masidagi akoi isobu kanabu alabu kuramaga seida bol pibinaba haibina singbasi torga adumai tong hogdopani adu ngasigi sigumba tanja sida lakpiriba koigi Keirao gi kendragi koigi NPP bu nungsibiba mioi lengmiriba voters singda ai sima remind tawjage lagliba sahi manga se masi kanana pangadoino kanada trust ogodoino kanana akoigi yai phanungai yengbirakadage akoi damaka development tawdunaba karamba party na tawbirakani haibase munna khalaga akoi wakal tawraga bochi thadaba darkar oi mayam ubiramagani handaki election sida mamangi election na tawdaba kayama candidate ki yumda nomai kapsalam dana akoi gi ala kanogi andro kendragi candidate ki mapa hojik kano to soktana hospital da leiri adu da sunatana sigi mamangda koigi hairo kendragi candidate ki mayum da su bom thamamba leiri adu ngarang maksu kanogi khurai kendragi koigi candidate koigi jayanand gi magi wakar amagi mayum da su amuk bom thamjalam dana pokayan ba tawi sida nataba nomai caption ba khotpa sigumai thogdok mayam se adu ngasi maksu aingonda phangba pawda haibirakpada meeting asi yauni haina aduga flag hoisting ceremony ase yaugani haina lakchaba mayam ama lambi ahum marida tattuna lahandi haibagi pawsu aingonda tambirai hariba sinadi kari takpagi haibda hairiba adugumba tawriba aduga simasu haijage handaki leiriba sarkar sida tawriba si kari no hargadi criticize taw sugya yadaba hek tawrubada hekta phazal laga lokap ta thamba aduna traga NSA tadna thamdana NSA da namjanba sigumba incident mayam ma thokre aduna di what can we expect from a government led by BJP, particularly with the leadership of BJP of Manipur today. Si khalu targadi, sahi mga tamoy na pai hiba targadi. Smay namjan na parja mayam si wam tangang ba yadaba kayo mama tarukan da fajan kusan na adu may tawagi amarom dai targadi koi Manipur gisu thaina ningthau palingay da ningthau gi against ngang ba yadaba ning moy na haiba da ta da yadaba noy na adu magi mong da haiba di masamang na su kanona su Manipur ki chief minister samna su hai bele hai badi masi ning thong dong khan bei frame le ngasi gi matamda akon to si keno koi democracy say da every 5 years koi election to ga leba kana nga ka de hai bidu gi kanoni adu hai riba pribam sida hojiki hai riba mong sida sathab targadi sei manga ma akoi se wa ngang ba ya 진지 곰드나 아도 굳이 문제는 담배 피우면 될라카니 아두고마 가면 두라 코이나 프로포 밤이 버세 밤더버 따르게디 하이리바
party sigi candidate vote thada daba moi against akoi kanna honaraga moi kahandraga akoi na kanaba particularly sigi matang dadi aina thamjaning bada akoi NPPD we are open to one adu akoi di notice ki oina su akoi gi pandam one voice one notice side na lebani akoi we will take everyone along adu akoi na freedom of speech adu lehen ba kolan ba se akoi gi di akoi gi one of the principle ni high riba sigumba leba principle leba kano the party da vote pb raga koi su andakti koi su soidana koi su koi na single largest party oigani hai ba se koi thajab go lena handaki election asi thengnari bani akoi gi thado iba koi gi candidate hoji kuntrai pan khaktanga aure ambamma tawdagi kuntrai pan sigi mangda kuntra mari kuntra ngamukti soidana kabe abege phibum da leiba ngaktani aduga simasu thamjaram ge ngasi akoina toriba flag hosting toriba akoi candidate MD NASIRUDDIN KHAN maksu akoina soidana kagani haibna paba adugumba candidate ni haibse thamjage ngasi tinbirba miyam mabu support toriba strength si uraga sisu ngasai sidaida attend to gani aina laksaba mayam su laloi dogi thingna thamgro bauda asuga ba miyam til targadi suk soi soidana koi NASIRUDDIN soida kagini aise ai yam thajai adu aina thamjaning bada akoi board aibase ama henbada kagi doini ama henbada lehoga doini aduga Keirao Kendragi election history da yamna close oiga kanaba adugumba history lebani aduna aina ngasi lakpiriba koigi tinbiriba koigi NASIRUDDIN bu support to biriba nungsibiriba mayamda aina hajaning bade hojik tegi matam telaba lebasida da koi tumba chaba amata na yengdana kanna honarga yamdrabada hojik telo matam se khara do isu hojik lebe seng seng henganaba adu kanna honabiu board aibse aina haiduni sedasu mamangi matamdasu bot manga tarana khenera kagi bo yawmani madu ningsing piriga loinamak hairiba vote ke namisidadi ekoi leiba support to mi khudimak chingthok piriga vote se matam chana nganna thadanaba tawbiu haiba wafam simaga thamjage aduga akoi atai sakadonu yam sangna lawjaroi ngangning bedi yam lei adubu ngasai haijariba ekoi gi NPP gi NASIRUDDIN gi symbol like symbol se kaubiganu like city it kari hagani koi gi kana Quran gumani Quran gum manai Christian gina Bible bungu manabani amrom da like have say da Hindu gina kari koi Gita gumga adu gumani aduna sideida koi symbol sisu koi sigi party koi gi party sina yamna munna khalaga si loinamak accommodate tawga ba ngasagi amrom dai tai the symbol itself is a symbol of secularism haibado adu leibani haiba siju thamjage aduga aina haijeba once again haujikai hauna tabukan seda walhuriba kholhuriba khara kitang kan decide tawba tawdan leiba kanu ke voter sing mayam jangna hona biraga kanu da NASIRUDDIN gi favor da purakna bo hona biu kan sidadi ama hembada kagi dormi adu Keirao gi kendra gi si ayam matamda yam close webini haibo wafamji thamjaramge achi haijaraga ngasi gi dai swaida sum listen jarge thank you Thank you, Shri Y. Joy Kumar Singh, for your wonderful speech. Thank you for supporting Keirao Assembly constituency. Thank you for supporting Alhaj NASIRUDDIN Khan Elias Bobby. And thank you once again for encouraging and enlightening the people of Keirao Assembly constituency. And I also hope the people of Keirao Assembly constituency also support NPP to succeed from this constituency. Maragthatna Tharamasibusin bilang bidiba volunteer singi maigai daning sing jaba ama ha na haizakiba adumaina sige khalliba seminar sing asi lagthok piro haiduna takpire yaragadi volunteer sing som maigai daling sin birektuna hariba thodang asi pangthok minasi
Adugi mangoinana mayamgi thaknanaba ising bottle sing adu yaragadi arrange tawinanabasu ningsingjari. Next, I would like to welcome Honorable Deputy Chief Minister Meghalaya Preston Tansong to please say some words regarding today's function. Good afternoon, friends. So sorry because I have to talk in English. I don't know other languages. Please bear with me, and I'm sure you will go back home and you will understand what I am saying this moment. Our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, and also he is the National President of the NPP. Here we are together with our Deputy Chief Minister of Manipur, Mr. Joy Kumar Singh. He is also Vice President of the NPP in national level. We have here your special person. It's because of him we are here. Mr. Khan, whom you call him Nasiruddin. We are all together here to make sure that his candidature is becoming victorious. Our friends on the dais, I will not name because time is so short for us. Yesterday, the whole day, we traveled from one constituency to another constituency. And that also we did it in hilly areas. Every constituency, I would like to inform you, there is a lot of positive response from the voters in each and every constituencies. So therefore, friends, here in your constituency, I could see the turnout of the supporters today. It's more or less 100% we are winning. Are you ready for that? Are you ready for that? Okay. When you are ready, let us go back from this place. We will not sleep for a few days. I think you knew well. Other parties now, they are scared of NPP wave. I knew some parties, some volunteers, they even force our people to stop coming to this rally, to this public meeting. Though you can stop them physically, but you cannot stop them spiritually. Because NPP is the spirit of unity. NPP is the spirit of oneness in the northeastern state. So therefore, friends, don't be frightened. Don't be scared. Don't be afraid. Don't be afraid. Because your decision finally is ultimately NPP will rule Manipur state. I'm very sure 10 of March 2022 NPP will take over the governance of Manipur state. I think we want that. If you want development,
if you want the sense of oneness, irrespective of caste, creed, or religion. I'm telling you, the pillars and the foundation of NPP is oneness in northeastern states. When we say oneness in northeastern states, everybody who stays within northeastern state, we take the responsibility to make sure that we are all equal respectively. I think that is the spirit and that is the philosophy of the NPP. So friends, when you go out of this place, let us work hard and we'll make sure our candidate, Mr. Khan, to become victorious on the 10th March 2022. Long live, vote for, long live. God bless you. Thank you very much, Honorable Deputy Chief Minister of Meghalaya, President Tensong, for your valuable words. This is the kind of encouragement that Keirao Assembly constituency needs, and the people of this constituency are yet very overwhelmed from your speech, sir. Now, I would like to take the honor of calling out Honorable Chief Minister of Meghalaya and National President NPP, Conrad K. Sangma, to please deliver us some words regarding today's function. Assalamu alaikum. सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्कार। आज इस सभा में आए हुए हमारे मणिपुर राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री युमनाम जॉय कुमार सिंह जी, हमारे मेघालय स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री प्रेस्टन टिनसोंग जी, हम सबके प्रिय युवा नेता मोहम्मद नसीरुद्दीन खान एलियस बॉबॉय, मंच पे उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पार्टी के यूथ के लीडर्स, सभी हमारे महिला दल के सभी मेंबर्स और आज इस सभा में आए हुए अन्य पोलिंग स्टेशन से, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी दोस्तों, आज इस मीटिंग में आके और आप सबसे जो मुलाकात करने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं हमारे कैंडिडेट श्री नसीरुद्दीन खान जी को मैं पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और आप सबको भी कि आप लोगों ने समय लेकर आज इस सभा में आपने भाग लिया, उसके लिए आप सबको भी मेरी तरफ से एक बार फिर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि कुछ ही दिनों में मणिपुर के चुनाव होने वाले हैं। मैं मणिपुर में 2002 वर्ष से यानी कि 20 साल मैंने मणिपुर में कैंपेन किया है। यह मेरा 5वां इलेक्शन है और 2002 से मेरे पिताजी लेट पीए सांगमा जी, उनके साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर मैंने कैंपेन किया है। तो एक तरीके से मेरे लिए मणिपुर कोई नई जगह नहीं है। मणिपुर के लोगों, मणिपुर स्टेट, मणिपुर के अलग अलग समस्याएं, मणिपुर का जो इंटरनल पॉलिटिक्स, इसके बारे में मुझे काफी मालूम है और इसलिए आज इस मीटिंग में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये आने वाला जो चुनाव है, ये पिछले चुनावों से बहुत अलग है और इस बार अलग अलग पार्टियों को एक अवसर देने के बाद इस चुनाव में मणिपुर की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि इस इलेक्शन में वो हमारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी को एक अवसर देगी और इस बार हमारी सरकार मणिपुर में होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक आवाज दी है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक होप दिया है। एक समय होता था जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जो अलग अलग देश के कोने में पढ़ते थे, काम करते थे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग समस्याएं थे, लेकिन एक ऐसा समय था जब हमारे लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि आवाज देने वाला, एक प्लेटफॉर्म देने वाला, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक रिस्पेक्ट देने वाला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। लेकिन आज हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आवाज उठा रही है और जब हम आवाज उठाते हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, वो सिर्फ एक ट्राइब के लिए नहीं, वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो भी कम्युनिटीज हैं, जो भी धर्म के लोग हैं, जैसे भी समस्याएं हो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो, आपने देखा होगा कि सबसे पहले आवाज उठाने वाले दल और आपका इश्यूज उठाने वाला दल नेशनल पीपल्स पार्टी हरदम रहा है। चाहे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों ना हो, अलग अलग सीएए इश्यूज क्यों ना हो, आपने देखा होगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के लिए सबसे पहली पार्टी जिसने आवाज उठाई वो हमारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी थी। जब हमारे इश्यूज आए जैसे सीएए, उस समय भी नेशनल पीपल्स पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आवाज उठाई। आज भी जब हम मणिपुर में हैं, मणिपुर की जनता अलग अलग समस्याओं से गुजर रही है, हमारी पार्टी हरदम मणिपुर के लोगों के लिए आवाज उठाई है और आगे भी हम लोग इसके लिए काम करेंगे। और इसकी वजह से आज नेशनल पीपल्स पार्टी को हमारे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कोनों पे आज लोगों ने स्वीकार किया है। आज एनपीपी को लोगों ने बल दिया है। आज एनपीपी के लोगों ने, आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने एनपीपी की पार्टी को आज आगे बढ़ाया है।
और आज इस इलेक्शन में, इस चुनाव में मुझे विश्वास है कि मणिपुर की जनता भी हमारी पार्टी को एक अवसर देगी। आज हमारे जो कैंडिडेट नसीरुद्दीन खान जी हैं, आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इनके परिवार ने, इनके पिताजी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। उनके पिताजी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए अपनी पूरी जान दी है। इनके पिताजी, उनके फैमिली ने गरीब लोगों की, कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग लोग जिनको सहायता चाहिए थी, इनके फैमिली ने हरदम पब्लिक को आगे रखकर पब्लिक के लिए काम किया है। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, उन्होंने हरदम पब्लिक को, गरीबों को आगे रखकर काम किया है। और मैं चाहूंगा कि आप उसे याद करें। आप याद करें कि किस तरह इनके फैमिली ने, इनके पिताजी ने आप लोगों के लिए काम किया। और मैं चाहूंगा कि उसे याद कर कर आप लोग इस इलेक्शन में भी नसीरुद्दीन खान जी को, उनके परिवार को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि इस इलेक्शन में भी नसीरुद्दीन खान जी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होके, एमएलए होके वो आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस इलेक्शन में वो जरूर इस इलेक्शन में जीतेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है आप लोग के सपोर्ट के साथ। आज मैं पूरे मीटिंग में देख रहा था, इस पूरे मीटिंग में हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही है कि हमारा ऊपर का जो टीना था वो निकल गया। हवा इतनी तेज चल रही है कि हमारा जो टेंट था वो निकल गया। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जितनी भी तेज हवा चली, जितना भी टीना गिरा, जितना भी टेंट गया यहां से, हमारी पब्लिक यहां से नहीं हटी। आप बिल्कुल जुट रहे, आपने पूरा सपोर्ट दिखाया। इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन के लोग आज हमारे खिलाफ जो फोर्स यूज कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं, हमारे लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, ये इसका काम नहीं चलेगा। ऑपोजिशन कुछ भी करे, हमारे लोग जुट रहेंगे, यही एक साइन है। आज इतनी हवा चली लेकिन आप लोग नहीं हिले। इसी तरह इस इलेक्शन में भी ऑपोजिशन कुछ भी करे, मुझे विश्वास है आप लोग नहीं हिलेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरह आप लोग आज नसीरुद्दीन खान जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसी भी चुनौती आए आगे भी हम लोग जुड़े रहें और सपोर्ट करें, ताकि हम इन्हें इस इलेक्शन में बहुत भारी बहुत से हम लोग इनको जिताएं। इसको हम लोग को सोच के आगे बढ़ना है। आज इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। मैं चाहूंगा कि मणिपुर की जनता इस बार एनपीपी की तरफ देख रही है। मुझे विश्वास है, मैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूं, पब्लिक लोगों ने एनपीपी के ऊपर विश्वास दिखाया है। और इस बार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहीं भी जाइए, आज एनपीपी की हवा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे, कोई भी ऑपोजिशन हो, आज अपने स्पीच में, अपने काम में दूसरे पार्टियों को भूल गई, सभी एनपीपी के ही ओर अपनी स्पीच और अपना जोर पूरा एनपीपी की तरफ ही दे रही है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि उनको काफी डर लग रहा है एनपीपी से। और इसलिए आज एक एनपीपी जो पार्टी जो पिछले इलेक्शन में 4 हमें सिर्फ एमएलए मिले थे, आज एक ऐसे लेवल तक पहुंच गई है कि हम डबल डिजिट्स से ज्यादा डबल डिजिट्स हमें मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी पूरे मणिपुर में इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगा, ये मेरा विश्वास है। और जब हम लोग सबसे बड़ी पार्टी होंगे तो सरकार भी हमारी ही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। So my friends, I will not take much time. I once again thank all of you
and also our friends who are watching live on the streaming that's going on, I would like to once again thank all of you for coming to this meeting, and let me assure you that the people of Manipur have decided to vote for the NPP. Every constituency we are going to, we are getting tremendous response from the people of Manipur. And today also, I was telling everybody that there was so much of wind. The tent has gone over, the tin up here has gone, but none of us moved from our seat. Which means that there will be many challenges we may face. The opposition may try to attack us, but our commitment will always remain with the party, our commitment will always remain with our candidate, and we will face the challenges successfully and we will come out successfully. That is what the signal of today's meeting is, and I'm very confident that with all your support, we will definitely come out successful in this election. With these few words, I wish you all the very best. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you very much, Honorable Chief Minister of Meghalaya and National President NPP, Conrad K. Sangma, for appreciating the efforts of Keirao Assembly Constituency, the people of Keirao Assembly Constituency. And I would like to thank again, sir, for supporting Alhas Nasiruddin Khan alias Bobby, and letting the people of Keirao Assembly Constituency form a strong determination that NPP will succeed from this constituency. Thank you again. Honorable Singna Lengtok Pirakpada Lambi side Tokyo Amasung Mayam Pambiri Bakuding Pambiko, Akogi meeting Simaka Sataki gaining a Sigi, flag hosting ceremony. Aduga Sinjarang Jari Bagi, Maikai Digi, Nolona Ning Jari, Lambi side of you, Amasung VIP Singjo, Akogi side of Ragayam Prio in a Satana Bagi, the Makta is in Oxing Sinbio. Aikogi, Ikai Kumna Mathematic Charaba. Conrad K. Sangmana Mamalyam Laba Wahi Kara Fongdok Piram Laba Matung Asade Tinbiriba Nungsi Jaraba Keirao Kendragi Miyam Singh Nungsagi Maisa Amasung Akan Manungsit Sitlagasu Aikogi Alhas Nasiruddin Khan alias Bobby Bunungsi Biduna Thoram Masibu Loiba Bogtang Yaumina Duna Mapung Fahan Minasi Haiduna Hanna Hanna Ning Singh Jari Mathang asidi Tharo masiga mari lenana wahai kharadang thambiranaba kausinjage Shri N Ibohal Maitei, spokesperson NPP. Han Mautada Nasigi Male Masida Dharmagilamda Izat Laina Awang Bob Pambak Pambiduna Male Masida Ladiba Islam Dharma Liba Masa Manai Maya Masibu Ngaki Shen Biduna Punsinung Chang Mitoi Mihen Bibiriba Mapu Achowa Labo Ainaiko no na Kurumjeri Loina na Lakadoriba February Gitang Kunganipanda Pangtok Kadoriba Manipur Legislative Assembly election Asida 6 Keirao Assembly Constituency da National People's Party NPP na Party Asigi Asawa sa Amagaloina na Thadok Jariba Lamdam Segi Kendra Sigi Mirep Oibiriba Aigi Isha Alars Nasiruddin Khan Akoi Mayamna Bobby Haina Khangna Jariba Asigi Piran Chinkatpagi Tauram Asida Sharuk
याबिरंबा अखोई ख्वाइने इकाई खुमनजरिबा अखोई ख्वाइबुर लुसिंबिरिबा NPP की नेशनल प्रेसिडेंट अदुगा मेघालय की ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री कोर्नर के संगमा थोइदो हेंटोंग ने इकाई खुमनबु उत्सरी लोइने ना पार्टी असीमकी यामने इज्जत ओइजरिबा अखोई ख्वाइने इकाई खुमनजरिबा मेघालय गवर्नमेंट की डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओबिरिबा प्रेसोन टाइसोंग इकाई खुमनबु उत्सबग लोइना मणिपुर लेरिबा NPP बो मपांगन सागतपदा अचौबा थौदांग लौबिरिबा अदुगा अखोई ख्वाइना तुंगी अचौबा सा थमजरिबा हौजिक मणिपुर की लैंगाक्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमा ओइना मटिंग लेना मियाम की सेवा तौबिरिबा मिंग ओइना पंजगे श्री वाई जॉय कुमार नेशनल वाइस प्रेसिडेंट NPP थोइदो एंटोंग इकाई खुमनबा उत्सेरी अदुगा लोइना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ओइबिरिबा YNKC पार्टी असिगी वर्किंग प्रेसिडेंट ओइबिरिबा L जयंत कुमार कैंडिडेट सिंह उमेश रमेश नुरुल हसन नचिंबा ngasi dai asida election biduna miam sigi leiteng sabha sigi leiteng oibiriba punang puai nei kai khumna bu utsaraga thoidong hendong nei kai khumna bu utsari badi saukhatpa santi leiba tangdu leitaba manipur ama ohengani saukhatpa kairau kendra ama ohengani haibagi wakhallonda अखापो लेजना हनब लेजना मतम चुपदा होना बिरिबा आइगी मांग लेंचिन जरिबा मपुगी मनाई मपुगी मसा मनाई आइगी नुक्सिजरबाई पाइपल सिंह इसेसल सिंह मरु मपांग तुंगिया सा लेरिबा साटन हारोल ख्वाई खिबिक पुसु आइगी तरफ तगी थोइदो हेंदों ने काई खुमनबो चेरी ngasi asi akhoi election nakshal lae somna dagi numit nipani khakta ngaisal lae ngaisal laiba election siga mari lainane ne akhoi ne he sida meeting pang thoi base akhoi ne ngasi karigi damakta election ama lakpa matamda miyam tilaga meeting tawraga wa khanari bano haibase sigi wahan thok laibani democracy saliba laibak amada sahi manga khudingi aikoina praja na khoigi mihut khanjero praja na khoina khalliba mihutuna praja miyangi thabak jai pha thorang kya pai khatlu haidana koi adumaina pi ba hak adumai piri ba hak dogi thabak oina pangthok kadoba matam ama oibanina akoina election asi lakpo matamda asigumba achaw meeting si pangthoi baneba adubu ngasidi अखोइना मणिपुर की लैमाइसिदा तरागा माथोय सुबा इलेक्शन बौता उगिदबा ओंथोकबा मखलगी इलेक्शन अमखक लाखरेबो अंगकपनी भारतीय जनता पार्टी न लुसिंबा सरकार अमखक मणिपुर ताम अमखक पांजबनी मसीगी मतमसिदा मांगलम चत्ता अखोइना तौहिबा इलेक्शन कयादो अदुगी चन्न लोंचत मयाम जी होंगटु ए हरगा ngasi दादागिरी की इलेक्शन अमखक मणिपुर की लैमाई सिदा पुशन बिरे ए कनाना पुसलाई भारतीय जनता पार्टी ने पुसलाई आइना ngasi तिनबिरिबा मियामदा अमदि मायाब सिदा ताबा मफमदा लैबिरिबा मियाम पुनमकता आइना हाजेनिंगी ngasi Keirao केंद्र सिदा नेशनल पीपल्स पार्टी की छोइदन कारगदबा आइगी ईसा नासिरुद्दीन खान महाकी फिरान चिंखतपन नुमित सिदा बीजेपी की MLA ओबिरिबा श्री रमेश और महाकी वाखलोन फत्रबा वाकर मयामना माइकई मरी रथलगा श्री नासिर की मीटिंग यावदनबा होने बबो महाक छेब करी थौलोंनो सीनताई श्री रमेश और नासिरुद्दीन खान बबोई कीरे बहुत थादर दिंगाइदा कीबा हौरबदिना महाक सोइदन तुरनी हाइबसे लाइना सुयारबा अखोइना सुयारबा वाबा ममनी आइना हनिगी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ओइबिरिबा लमदमसिगी MLA ओइबिरिबा श्री रमेश ओरदा ngasi baboy gi phiran chingkhat ban numita nahaki khuloi mayam ga
लोइना नथौना लेना नपांग लेना बोबोई की फिरान चिंखट पर याव लाइबा मयाम दो अदु थिंगना बा होना बदा सीजन नरीबा ना की थौना लिंगेन मयाम दो सही मंगा की नंगी शासन दा कैराव केंद्र की सबको सागर बदा सीजन नरमगदी ना ngasi meeting दरेगा सु यारमगने बा सही मंगा रमेश्वर कदाई दे लेरुई मियाम न थागत खिबनी कैराव केंद्र सेम थागत खिबने बा थागत खिबन नुमितगी न ngasi फाव मसग उबा फंगद्रगा बाबोई की फिरान चिंखट नुमिता मी थल्लगा लंबी थल्लगा गाड़ी ठुगायरगा गुंडा फंडा तौरगा भोट कागदे दुदी श्री रमेश्वर नमंग दबो मंगुरनु प्रजा मियाम न यारी बाबोई मियाम न भोट पीने बंगारी मियाम के संगत सागत पगी हक पुनमक बाबोई द पीने नबगी नमता माइtai पांगल सिंगमी सिनाव जाति अहुम नंगसीदी बाबोई की असोजोक पीने बगी नमता सोजोक पीने नबगी नमता ngasi चावरब लमांग ngasi द भन तीन के तिलग लईखरे मशीननी श्री रमेश्वरना ngasi बाबोई की मीटिंग थुगाई न होनरिबसे सिने स्वाइद ताका म थमजगे इमाइबेल मयाम जाम सेक्शन सी मरु ओइना लाकदोरिबे इलेक्शन सिदा जाति मचा ओरिबा माइtai पांगन सिंगमी तमे अखोइसे सेक्शन लहुद्रगदी अखोइगी लाइबकसे कदाइ तमगदोरिबा नोसे अखोइ खंगमंगमद्रे भारतीय जनता पार्टी से तिंगम लाइकम की पार्टी निको मखोइ पार्टी से लाइमिनारीबा मयाम जिगी थमोइ सोकद्रा सोइद्रा अखोइना तौगदोरिबा थबक से जाति सिगी याइफबा ओइगदोरिबा ओइरोइदोबरे मखोइ करिगुम त खंदे मखोइना खाली सुगमनदगी हिंदू अखोइ चावखरला लोइरे हिंदू अखोइ फारगा लोइरे जिना मखोइगे लाइनिंग ओइरेबा अखोइ हिंदू नते भारत वासी पुनमक अखोइ हिंदू नते हिंदू की नाकंदा तोंगान जाति क्या लैरीबा जाति सिंह नखोइ की वखलोल अदो माइथीबा पीने नबगी दम अखोइ सेम छारगा लैरी हाबसे हंदकी इलेक्शन दो उलौसे आइना हंजंगनी NPP की वगांगलोय अमा ओइना भारतीय जनता पार्टी दा हौजिक तौरीबसे हिंदू खक्तगी याइफनब तौगे हाइरिबरा नतगना भारत पे लैरिबा मियाम अखोइ पुनमकी याइफबा थौरांग पाइखत के हाइरिबरा से NPP ना भारतीय जनता पार्टी हंगनिंगे किरे अखोइ मखोइ की मोंग मतौसे खुंबंग मोय NPP ना हंगिबो हंगी पाउखुम पीबा ताई वहांगी पाउखुम ओइना करी हाइना अखोइ जात बिजा अतै अखोइ सुखंग खंदे अखोइ हिंदू खक्ता चावखनबल लिंजबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी हाइना खुंब नतना भारतीय जनता पार्टी ना NPP की हंगिबो हंगी पाउखुम पीबा ngमोयबा से ममांगी इलेक्शन दा मखोइना हाइग्रिबनी से राम मंदिर से बाबरी मस्जिद ठुगारे साजनग्रिबनेबा इबोल माइते न हंगी NPP न हंगी श्री भारतीय जनता पार्टी की लुसिंगिबा सेंटर द लेरिबा मोदी दा मुसलमान इसिनाव मयाम की दमकता लेरिबा लाइसंगदो अदु थुगाइद्रबदी बाबरी मस्जिद जो थुगाइद्रगदी राम मंदिर की साबम भारत त लैत्रबरा सिनेबा NPP न हंगी से सीगुम्बा बिसंग मिखाई नाइबा सेकुलरिज्म थाजबा थमदबा जात बिजात नाइबा पार्टी से लाइबा इलेक्शन सिदा मरु फंगना मुथतपदा कैराउगी प्रजा न मांगिन थाबियो आइना मखा तान हंगिनिंगी कई न कई पोकबनी तोकबा पोकबनी माना बुसे संगु चक्तामिनबनी अदुगा चप मानैने दिल्ली दना श्री मोदी ना BJP की मोदी ना मथुंग हुक्तब थबक मयाम मपा लेबाक चथरी लमदम असिदसु भारतीय जनता पार्टी की ओइभम थोक्तब चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन असोम चलीब थबक तो चा मन स्वाइद सुम चथरी ngarang meeting amadani ngahani meeting amadani श्री बीरेन हाइरिएब चरम दाइदना BJP अखोइदगी साबा थाम दाइदना BJP अखोइदगी सा थकपा अदुगा भोट यौरगना अखोइगी पार्टी से हराम नि हाइबदो मदु तौनुको गा द थ्रीटन तौरिएब
ibol mai din hangi National People Party hangi ngasi Manipur gi miyam na sari ba thai ba puna maksibu BJP gi mapa mapu gi maralla praja debu somai na thap tor phot khom hong na bro hojik sau khalaba scientific age ni mi khudi maki right sai sai na khangjai mioi ba khoi da hajal laga chaleroi dhap tawraga chaleroi aran magi mayokta thabak tawba ngamba ngasi gi khunai sida praja masing khangdana leire abase Manipur gi BJP lusingi ba siri bire ju khangjan magi tangai phadaba leigane ba सेवा कोई हारी ने मोदी सरकार से याम फावनी मोदी सरकार ला लाइरम बदगी कोरोना लागो मतलब द वैक्सीन लेम कापी ने सेबु बिरेन हारी ने से आइना अमुक बिरेन बुहागी NPP ना मोदी सरकार लेरम बदगी BJP सरकार लेरम बदगी वैक्सीन जे कोरोना वैक्सीन जे लेम ना कापनी हारे अंगक पपुए बा लाइबा मदल लमदम मदल लाइना तिना थौदो वाथों लागदी सरकार दुगी शासन पारी दुगी मथौ दागने से सिरि बिरेन खंगदे मयाम हाइजन लेबे हेतम आइना मु सिरि बिरेन हांगजेरी मा मदे मागी इमुंग मनुंग लोइना BJP की परिवार पुना मके फुरी टोंगदं ताखले येंबियोबा सायेंग मारुदा अंगांग ओरिंगदा टिका था की बगी दागा ममम लोइ लेंगनेबा सिरा फामी मैम दाग लेंगनेबा अदुदी कांग्रेस न मखोई द मंगलियम न काफी बर हंगादी करी खुमदौरी सरकार अमल लेने बदी मागी प्रजा की याखने बगी दमुक्ता मागी प्रजा की खुरोंग चाने बगी दमुक्ता थबक तौबा जे मशान ताबनी अदु न तदना मागी मतमदा कोरोना थोए थोपम जु थोई को मयाम न हाइनदी इबोल न हाइजेरी बदी मखोई नगा मचिन दगा लावनी सबका साथ सबका विकास है इबोल न हाइजेरी सबका साथ सबका विकास नते सबका साथ सबको कोरोना नी सबका साथ सबको कोरोना नी इलेक्शन लागदी मखोई कोरोना का उठोएबा बेंगोल न पांथोखी बे इलेक्शन दुबो कोरोना मरत पांथोखी ब नत्रो अदुदा येनखिबा कोरोना की महिंग मयाम दुनी ने ngasi Manipur यौसलैसे अदुना मखोई से ओयबमा लौनना बु होनको मतमदा मतम की वांगांगबा अदुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी इमाइबेल मयाम मुसलमान लिसनी नाउसिंग हौगिबा चही मंगा की मखोई लेंगा की महौक तंगबनी काने देदा मयाम निंसिंग बिउदा था खरगी मामंगदा पांथोखिबा बरा इदु मयाम निंसिंग बिरंगनीदा पांथोक दबन नुमित हुमनी खक्ता ngaira kanda lairiba biren sarkar sinani ne sa singba yaroi sa hatba yaroi aidna numit humni gi hukum tholakhiba do siri biren sarkar ni ne lairiba halaman mayam sina ahing nungai da mapugi mikhai sona na bagi nama sona na bagi demakta ahing nungai da aki akhangal loina na lai solan gi ba sarkar biren gi sarkar do madu gi mathak laman khumna ba tanzania khoi de piri baje मधु की मटिक चावल पाखुम लाकदौरिबा इलेक्शन असिदा अखोई मयाम न मुसलमान इचनी नाउसिंगना माइतै इचनी नाउसिंगना असिगुमलबा जोंगलै मेलै नाइबा सेकुरिलियम की थाजबा थमदबा सिगुमबा सरकार से मरु फंगना फुट लौनबगी दमते को खोंबम लौकसि अदुना हुजि आइन हाइजनिंगी लैरिबा सरकार से यामना नातै चादबा सरकार नि अचुमबजे अमुतंग ngango से सुया यादेबा अचुम बजाऊं तंगांग गदी मथंग की सरकार जो को शौगत पिगेबा चामिन न सेबा अखोइदे सुमो यावजेरोबा हंतक बोदी मोय सरकार से कुनगी मखादा मसिंग याम दन खारनी NPP दी सिंगल लार्जेस्ट अदो अखोइ तादौरेबा ममांग दन अखोइदे मोयदा पांगबिबनी हंतकती यावनिंग ग सो अखोइ यहोनगे तावदबो अवोइबनी ngangoba अवोइबा nganगदगी NPP न BJP ग सोकेत तनमिना रोसिमने आई हाइजनिंगिबा सिदा हुजी तौरिबा मयाम सु इलेक्शन ने तोइसिबो इमाइबेल मयाम लो उबिरमगनिदा BJP की मीटिंग दगा लाइकाई की साइ नाउसिंगी संगमा येंगदनगा ngahak यावरुगे गा चपिरुनुको सिदा भारत सरकार ने पीबा उजला स्कीम के मखादा प्रजा सिंगना फंगजेरिबा उजला के स्कीम के मखा सिलेंडर गुंबा फिसा कोन गुंबा कारी गुंबा युंकुम नबतिना गुंबसे
मखोइना पीबदौना लौवेबा भारतीय जनता पार्टी ना अदुगुम्बा उजाला स्कीम मखादा सिलिंडर फंगिबा फिसा कोन फंगिबा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तोंगान विभाग की कानब फंगिबा मिसिंगदो मखोइना मसक खंगहुरबा अतोपगी मीटिंग बुल याउरुरबा लानी नोंगान बगा नंगी नयुंदा पीगिबा सिलिंडर दो मदु पुथोरो अखोय पुग्रगेना कोंडु पुथरो फिसा कोंडु पुथरो अखोय पुगगे पुग्रनेबा अदु अरगदी प्रजागी याइफा थौरांग पाइखत पनाते बीजेपी मखोय हिंगनेनबगिदमता सरकार की पिफम थोपा चाखोंगिंगसे खुलाई ओइना सिजनरे जे मसी यारसे बाय कोय म्याम पुनमक अदुना मरम ओरगा बीजेपी की मीटिंग चपिरुनु इमाइबेन मया ngarang nang la sa khiba bs kuto chalo adu migi npp meeting yauro mina bs kuto singo hara gadi kari tawdori ge ba koi me sini ai thamjaning ba adu ga khujik si mai ben mayam bjp sidina ja ni khujik election la ko sida makhoi na tawri ba thabai ngang mayam se onthon thok ba thabai ngang ngak te ne ba tulo chupi ba ngamdra ba moina election ji da makhoi gi makuta shasan pahan bataragadi larik tamjari ba chhatra chhatri ye scooty amam pi ne ye laptop amam pi ne somdana sarkar gi tolo phok pi ba ngamdre ba kaya da oi da ngangra ba sarkar no ba sigumba kaya si laibani bharatiya janata party se namtha ki party machin thiba party propaganda ki party hari je Saukut pernah lore lawi birena. Impan sohor juga koi benda sahi manga sida BJP sarkar sida tau kibat habang ne anak kari lagi ne kong overbridge footbridge manga mari manga kak sahaba sida makoi ki saukut pe lore berapa. Sini aku ini haja ningi je. Aduga hauji aku na NPP gini. Thamja gare imai ben mayam da akoi gi lusing mana tham gare north east da laiba manipur gi laimai da gi hau khiba adugum laba ngasina national people national gi thak ta karaba adugum political party amani singmi tami maitai pangal khai dana akoi punamak hingmin na bagi dam ta semja ba adugum political party ne amane ba Sini ni, aku ini ngasih NPP na Manipur di miam, puna mangna NPP de vote pi kita ure na birian na pangkat na ningdom tupo misi. Aduh, mai bian mayam. Siri birian hoje se NPP aku se tanah aku ini meeting tuai doiga. Aku ini meeting dia awal aku misalan dan nabuga. Si hona pada aku ini matau mau oire ba. Aku ini nungai toksi ba se. Aku ini mi thalaga mayung da thamuraga ju. Meeting da lahandra ju. Aku ini thali ba mi dungi thamu ini voti Sri Nasiruddin Khan da pigra ba ne ba. Aduna aina haje ningi mi thalaga election ka ba yaroi akoi na hujil linkhatari ba party se NPP na khoi na lajari ba lari kliya ko markar se Sri Biren hoina ka hai ba jidi ara Meghalaya da laiba Shillong gi party do aduna kari tawdoi noi Shillong da laiba Meghalaya da laiba National People Party na di ngasi Manipur gi laimai da lairi bar praja punna mangna maitai pangan singmi tamye khoi punna mangna ai khoi da on nai riba adugom laba armed forces special power ek haibdo lau thok da ba ya de je khoi na sahi lisang sin na laura la ba ne ba adu ngasi party sigi sangnai da bi lusing bi lengsin bi ramba Meghalaya gi minister khoi gi national president adugom laba sangma gi mase be ma party sigi honorable MP agatha sangma na Manipur ki laimai dagi armed forces special power ek lok thok ka dawani hadna ngasi Manipur Bharat ke parliament ngangi north east ke prajana pamde armed forces special power ek sigumba ek se Manipur ki biam ne supamde lok thok ka dawani ngasi intham me phongi parliament ngangi ba adu regadi Sri Biren da in hangjaningi ai khogi Meghalaya da laiba ai khogi NPP na di Manipur miyangi north east laiba miyangi pam rabi aksi matang da parliament lau khong tauri ba sima na khangjan ga dawani Bharat ki laimai gi wari tok thok karo ai khoi Meghalaya hai base khoi yena khadal laibani yena khadal laiba NPP na yena khadal laiba sangma na Manipur parja miyangi awaba masak khangi adu ga loina na aku ini hangningi Sri Birenda aku ini hangningi Bharatiya Janata Party Manipur aku ini hangningi Meghalaya ada laiba
NPP na sangmana Manipuri bu kari khanga do no hare gadi ai UP na leiba makoi maram chomba Modi na di Manipur matang kari khang do riba sini akoi na haye ninga ba ai lotion jage mayam suwabi ra magani adu lakador be election se maru oina akoi ngasi hingi basi ngasi mapu achobuna akoi takpi bagi matung ina no magi manga matamda numit matam manga kaitho khogel mapugi yathang in lai khurmi bane akoi na khurmi ban lai se hindu gi matau na te go shanthi chanyung thaga taisalaga corona virus phane na khanba adugumba BJP gi kanglup gi system da akoi gi maitai pangal hingde islam isin nau gi hingde hai baje akoi tak se ban Haujik yang ko asomda laisang babari masjid laisang thugai bai ningdon po mingai sida sha cha ba yaroi na thingjel lakpagi ngasai akoi China phawr nge talak sid amuk kari tawre chanabi amagi damta akoi hingi bani akoi gi culture gi damta akoi gi identity gi damta akoi lan thengneri bani akoi mayam se khoi moina hari sidi na koi gi chanabi khangde akoi gi chanabi romda na koi chataba yade na koi bharat basi oininga de sire ngasi musliman iselina ise chansina hijab na kopta na phajaraba bebhar gi masak oireba hijab sijinari je hijab sijinaba yaroi hijab lauthu de ise chen mayam sina mapu gi yathang matung ina isagi culture gi matung ina hijab sijinaba je yaroi je koi hangtu ga kari tauge hari no moi sine ba ko yang ni je makogi mapa macha masak khangdaba machin mapa masak khangdaba adugumba lisato musalman lisini naw singi marakta di laite haibado hantaki election je khangan jeba somda hijab gi wafam je phong muk sari hai kari tawre nomagi manungda mapugi mikhai sonjeri ba mapugi ya thangni hairagadi jihad haidna mioi bagi amutang pokada poida khangba yam wajeri mapokse mapu so wi ya thangni hairagadi punsi ji ka thoga jihad tawri bane ba natra ha sigi marak sida mu kari mu hajal lai hijab ki miwa tari ngai sida kari gumba BJP akhoina amu hanna akhoi khuta power la agadi Musalman isini naw singi marai bagdan chandon thinni esibu masibu BJP ki taram mai wakhallo no me adu oi batar gadi magi aning bapa modo pangtau de tong ne hai batar gadi fare hindu nata bai khoi mayam na mu karaga makhoi ne line khurami ba ngasi khoi na hauna zariba sajau sigi sadum du moi de moi inni haira gadi moi harau gadra ba aina hajaningi democracy sali balaiba sida ai khoina tawgada bathabakti secularism haje ko achet pathaja bathamgada uneba national people party thami ba somaina bharatiya janata party su thambiyo ba adu oregadi ngasi chauraba lamhang sida chauraba lampak sida maitai pangan chingmi tami khoi punna nuksina na phaminari ba je sigi maraj hen chechen ngani shanti leiba tangdu leitaba leiba ma siemba do khoi ngamgani ba nongan madai numit tabu hindu na law leragadi khoi hindu nataba na khoi na thakta khoi laman khumakani lan torkani haibane ba khoi na hari je lotion jage aina hajaningi lemhauri ba numit khara se matam yam tiele ai gi sa baboy yam nauri bani mamang da mahak miyam gi shawagi da hona jagare hona gi bado mama mapai chung khidre kumsi de chumane ba kumsi de phale chumane ba ada NPP gi lari gi ko markaji mayam loi urabani lari gi ko markaji phare lari ba mayam ji lari la shu je loina pamani ko lari la shu haiba loi pamani lari haining draba la shu khangning draba lari paning draba kangbu duni ne BJP matung kulin chalisi adu masing adu na bukariya pha thor ko tawdino ada lari ke mamai de irise ko na me irise akoi gi Nasiruddin Khan Bobby je soi na kare ni hari ni asi ko na iri je kare ni hari ni makade e na me idro ka ga dori ban Nasiruddin Khan je aphaba mini hari ni ne si mayam khangbiro ne adu ni NPP na ticket piba matamda mayam la ga juna akoi na ming bok chale
ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯕꯨ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯕꯨ ꯁꯦꯡꯉꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯗ ꯀꯥꯒꯗꯧꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ NPPꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯅꯣꯏ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯩꯁꯨ ꯀꯥꯔꯒꯗꯧꯕ ꯑꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ NPPꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯀꯥꯍꯟꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣꯕ ꯏꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯀꯥꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯅꯨꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯅꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯕꯦꯔꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯀꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥ ꯀꯨꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯦꯒ ꯁꯤ ꯕꯕꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯆꯠꯇꯅ ꯀꯨꯊꯤꯡ ꯊꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯁꯤꯅꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯁꯤꯅꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯗꯤ कम्युनियन नाइबासे मोय बीजेपी की मथौनी कम्युनियन नाइबासे मसीदी कैराव केंद्र की मफम अमतदसु मसी खोंगुन ताहलोइदोबनी हैबसे अखोय मयाम की अरेफ अचेप फेरे बोइसी अदुना आइगी सा बबोय मरबतुना लाई ओरिंगै मतमदसु लमदम सिगी प्रजा मियामना अनिरक थागलमबनी मरुबतो लेखिदबा बबोयबु पोपीरबा अखोयगिदी याम नुसिना तिन्नजरपनी मागे वाखंडो बबोयदि सु चेनगनेबा महाक्षी मतमदुगी चीफ मिनिस्टर ओइबिखिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इबोबिना यामना थाजन थम्मेबा करिगिदमक्ता मंगोंदा माना तौबा बिचारसे याम फजेबा माइतेगी खाइदे पागनी लेते चिंगमीगी खाइदे पुनमक्षी यासननबगिदमक्ता सिनबदा ख्वाइदगी हैबा मिया माइतै पागन चिंगमी तमिना याबा अदुम लुसिंगबा म ओइखि करिगिदमक्ता मपु अचौबना मागी थमोइदा पुनमक्पु नुक्सिबगी थमोइ अमा पानहनबिरमेबा अदुगुम्बा लाई ओइख्रबा लुसिंगबा दुगी सेमकत सागत चनिंगबा कैराव केंद्र से थबु कयामक लेरमेबा अदुगुम्बा लेरमीबा थबकसिंगदो मपु अचौबना सांगबा पुंसि पिरमद्रबनिना महाकी मतम लोइख्रे मखा तारकपसिदा ngasi chen chongna sanajagada lejagadauba nungaina lenjagadauba punsigi tangkaksida chauraba kairau kendra gi praja miyamgi chauraba imaleba manipur sigi bhar pudama ikoksida thangkat piu aigi baba na ningjaramba semkat chage khanjaramba sagat chage khanjaramba kairau kendra नुक्सी जखिबा मणिपुर केंद्र की मियाम सिगी सेवा तौजगे न थोक्चरेबा आइगी साबोय मियाम न नुक्सीबिउ मागी दमतेसु आइना खुबाक लोन खुरुमजरी अदुना हौजिक यामना नुंगाई सी मीटिंग सी यामना वाना मयाम खांगिबनी अदु हुजिक ngasaidige lamesona thaluba आइगी नुक्सी जरबा केंद्र सिगी लेबा खुनगी सिनाव मयाम मरी मरी चंगलेबा हुजिकती से रमेश्वर अपंग बगुमना तौथोप थबक से लेबाक मचा सुक्ता तारोबको अदुना लेब खुनगी पैसा मयामना रमेश्वर थलजु मफम असि यौब ngamnanaba लाइजे सिना ताकपदि लाकदौरिबा इलेक्शन सिदा लेब खुनगी प्रजा द नतना माना थटपदि यावरिबा मफम असि यौब ngamद्रबा प्रजा पुनमक ngasiदी थमोइ द तासन थिलमगनी रमेश्वर नंग थिंगम ngamaju अखोइना भोट बबोइ द भोट पिबा ngamiese tang kunipan de soidina ulaganeba aduna lotion de gai kuiman gre miamna hayeningi aikogi jat ki inat ki chana lonchat kanna bui de makta ningjari ba mapu asauba lagi hukum ngang na chana na bui de makta aikoina matam chupada secularism bu singnariba secularism की मायोग द थबक तौरिबा अमगा अमगी मरक्ता जेखाई थिंगाई तौरगा राजनीति सानगनी खलिबा भारतीय जनता पार्टी से लाकदौरिबा तांग कुनिपान सिदा अखोई भारतवासी पुनमक इसिनी नाउनी भारत की लेमाय दे कोई नुक्सी चानना हिंगमिनगनी मणिपुर अफब मणिपुर म ओहिनगनी याइफबक कैराव केंद्र म सेम नबगी दमक्ता अखोई सेम सादुन लै भारतीय जनता पार्टी उफुनता नतिलाई खोबी नै बदुन नैरसी हाइबो वफम नि थमजरगा याइफब मणिपुर म सेम नबगी दमक याइफब कैराव केंद्र म ओहेन नबगी दमक अखोई पुनमक ngasiदगी मांगलोम द चंगसिलजे हाइबो वफम नि थमजरगा मियाम दे अमुक हन टेंशन जगे जय मणिपुर Thank you. Aigi Yamba spokespersons Sri Ibohal Singh.
yamna marik chumba Keirao kendra sigi oiriba amasung Manipuri gi riba situation asida yamna mayek sengna tambikre thagal chari yambabu mayam se amuktang slogan namatang lauthok chase NPP na Shri NPP na Shri Bohalna Shri Nasiruddin na. Thank you. Mathang sidi aikogi awang patagi aikogi anchor gi ayaba makhak laujaraga lengbirak liba awang pat takok makha polling committee 6 by kano 6 by 9 gi committee na khudon khara akoigi yam laba senpham khara ahan singna tasan biraga candidate sinajagani haiba marak si sida program sigi marakta paupi birai yaragadi akoigi polling president sing amadi loina singna lengkhat piraglaga khudon sibu tambina na akoi candidate na ngasigi presentation senpham asi lobi na bagi tamakta thagachari hujiki to kari polling station 6 by 9 polling station takok makhagi miyamna nungsibiduna aikhoge NPP ge mirep oibiriba Alhas Nasiruddin Khan Bobby gi damakta saugat piduna aikhoi ngamjaba senfam kharatang mateng pangbiram bagi damakta hanna thagat perform dokchari mathangda Thoram masigi tanja lauraga kauthok chagadoriba sak tak chagadoriba ase Muhammad Habibullah Elias MK Boni Lilong Haibi Makha Laikai Dagini Mahakasi Haujik Pitribi Pumbada Sandoroktuna Mioi Kayagi Punsi Pikam Nahanduna Awa Bakaya Mayok Nariba Aki Tujung Fauraba Coronavirus COVID-19 Asigi Kayatagi Mi Oibagi Punsibu Karata Oirabasu Kalhaunaba Hotna Zakiba Mioi Amagi Mateng yaudana mahaki imung manunggi gari ama puthoklaga COVID-19 private free ambulance service haina gari mamanga thetuna siba changba anigi langdaida ahing ama pothadana jati bijati khaidana Manipur gi kachin koya thungna corona gi chaitheng fanglaba patient singbu haptuna hospital da puthok pusin Tindok Tinjin Taukiba Aki Tujing Yaudana Miam Gitamak social activist Ama Oina Laizariba Miam Nasu Toidok Hendok the Kangnaraba MK Boni Mahak na Laukiba Taudang Liba the Loiba Naira Ridaba Katokpana Mataudang Oiraba Amani Aduna Stay Sakta Kaukachari Muhammad Habibullah Elias MK Boni Lilong Haurebi Maika Laikai Dege stage pathak da kakat pirakani amasung aikhoge NPP gi mirep oibiriba Alhas Nasiruddin Khan Bobby na achamba khudol pod tambigani mayam na pukning thogot piduna ahau ba khubak amamam tanga loinana pukning thogot piu Thagachari Haujik mana phangbikraba Muhammad Habibullah Elias MK Boni dagi wahai khatang taminarasi Assalamualaikum
ngasigi flag hosting ceremony alas Muhammad Nasiruddin Khan alas Bobby gi phiran jingat pagi thoram masigi atoiba atithi on lekhat piriba das ki hamam langden semirba khwai punmak mingamam ta panjadra ka su khwai punmak koi kai khonmot chari loine loine nai gi manglang sin birba allaman lai guru satna harol ai gi maruma pang khwai punmak amati ai gi tawjak be activist asida achoba thodang lobi khiba media person khwai punmak ku ai gi maika digi haninga le tan thagar pamulok chari ai ngasi social activist amoina myam gi mangda thabak tawjakhiba ngamkhibasi gi maram ai gi haukiba punsi mati matang myam gi mangda thamjage batau karamna asumna tawba ngamakliba no haibadu aina piklingai angang oringai sahi ahumuk surakpa dumna ai gi malai khidre imalai khidraba gi awa maicha koktringai khara leiraga mu ayu pokpi be ma ipa muk lai khidre ima ipa nauna kaina khibagi maichak mayu di tongan bani adubu aigi thak thongba yamba madi aigi thak thongbai iche singnai gi awara pati adum men sinbiraga lai aduga aina angang oina nauthi sa japam di aigi kairoi laikai gi iche nem khwai punamak tai gi nauthi sa jaraga lakchei aina sahi tare nipan muk surakpa dagi kairoi laikai amadi miyam marak tinduna aigi pangal lausing aigi thauna lingjen adu miyam ni mafam miyam marakta adumak saruk yadun lakhi asumna aigi haukraba matam kaya si lakraba matungda 2019 da covid laina haina khangnariba mayamne yamna kinariba laina asigi social media da aki tujungmana thallaba lambi sorok laira khulakta samban khan rakpa ambulance amada anaba puriga chatpada phawda thingilla aba matam aikhoi gi thamoida phawriba adugumba minungsi yaudaba haiba tare aigi oinati adugumadu thengnaruba adagi social media da nupi ama sorok laimai thaksida ola thoiraga leiba matam sida mayam sina positive ni hairaga lokhat pitaba adugum laba awa naba mayam si thengnaruba dagi ai si khang bangam dadna ai sirasu sirage hingasu hingage ai gi laibak ni khallaga ai adumaina ai gi sagi gari yamagi adugum bada covid 19 private free mole service aina thecharaga Manipur gi kachin koya thungna ai service tawjaki hairiba Keirao kendra sigi hojik miyam na nuksibiduna laibiba Nasiruddin Khan Elias Bobby gi kendra su aya urup arapti amadi Keirao ado kyang bai awang laikai hariba mafam sida su adumagai patient pick up tawjaki aina ngasigi tanja si laujaraga aina miyam gi mafam da kariguma matang hangan jari madudi aikhoi Manipur da khunda leita aduna minariba khwai punma si nongmadi soidna sigani tawba tabu aina chatpa thokpada thengnarakpa awaba naba hairagadi sengna khaitang lokhatcharabada aikhoi aigi pokpiriba ima ipana aibu wana yamna senarakhi haiba haina mioi khudimak loina khanbi gadabani corona laina ama laaga mama positive oiraga ima nang changla kanu haina thingba ngamiba mi ikhoi mioi bagi thamoi simadi tasena ngasi kaubo numisida gidi atumaya tawbiganu aigi maikai dagi request ni aikhoi aibu pokpiriba ima ipa asna kayam wana khanglam gani kayam wana aikhoi bu yogla amgani haiba sisu ikhoi na khanpham thoi aina haijari basi social media ni tawkhiba activity utkhiba du mahak nasu thengna amgani adu matung tawbidana ba aigi maikai dagi hanan haijari adu ngasigi aibu wakpi thauramasi tawbigani haina invite tawbiraiba candidate ki maikai amadi social worker singi amadi youth singi maikai punmaku aigi maikai dagi haningai tana hanana thagar phongdok chari loina na matang asida aigi matung nasu ngang da ke amlai barina ai ko na matang chabada myang famda aigi awanu ngai mo pakdam jage matang asi haijaraga ai myang famda gi tension jare Thagachari Muhammad Habibullah Elias MK Boni wahai khara thambirambagi damakta mayam nungsa marakta nungsit marakta candidate
Alhas Nasiruddin Khan Elias Bobby Bunungsi Biduna Fambi di Bamayambu Amukasu Hanna Tagat Fongdokchari Amasung Warasuwana candidate Masa Maktagi Warol Karadang Gatamina Kisi Haiduna Amukasu Ningsing Jage Hanna Nolok Jage Amasung Haujek Kendra Sigi Keirao Assembly Constituency Sigi Damakta Kanjarak Laba Mayam gi thaugai pangthok pikiba amasung tunglam chattasu pangthokani haina lepiriba mayam gi damakta haujiksu khongpham chetna lepiriba Keirao Assembly Constituency gi NPP gi mire oina chongthok piraiba Alhas Nasiruddin Khan Elias Bobby bu wahai kharadang thambirenaba mai ki thong de kaushin jare Nungsi jaraba Keirao Kendragi Imai Ben Ahal Laman Lai Guru Satra Naharon Punumukpu Ahan Bada Salam Galoinena Kurumjari Nasigi Yai Paraba Tarik Kungi Nomaijing Numichida Koi flag hosting Amaka Pangtok Chapase Miam Nasigi Mifam Mesida Saruk Yobi Ginena Aigi Achin Baka Muktadoga Nasi tin bibasi sigi aigi kwai lebak pabani akoi kendra gisu miam gi chojo kan amoina akoi laujai loina na nasigi thoram masibu yobi ganena lakpiramaga chatkhiba akoi gi Meghalaya ge Chief Minister Deputy CM Manipur ge Deputy CM amadi akoi gi nasigi dais ta phambiriba akoi gi ahallaman Ima Indon Singh Ponnamukpu nasigi thodo Nungsa gi maisa akan banungsit athing ba mayam gi marakta akhoi gi hingdaba yade honadaba yade haiba wakhalonda akhoi gi muslim gi chilnau sing mitai chilnau sing amadi maring dagi tangkhul dagi chiru dagi kabui dagi punnamakna nasigi function nasibu mapung phan daba yade na Chileng birap kimakta punnamukpu hanna thagachari amadi nasigi tinbiriba press media social media amadi akhoi gi leiriba satra naharonna nasigi function nasibu coverage to bidna function nasim mapung phan bibamukite punna thagachari kurumjari nasi yamna warasuwana mayamsi matam khitang lauraga wahidi mayam haning bani adubu tanjana yadabnina asi yamna dingang darsu mayam ngakhtang khangminaraga aroi boina ai wafam khara thamjage nasigi function asida akhoi mapun phan biyade natraga hairiba function asida karigumba magi mi suktiladi haiba wakhalon chelibasi aigi wakhalon dadi masi yamna suon braina khal karigino haiba matamda asuon ba mi tana mana ki batabne sengna nasifoda khanna chainaba Santi leitaba lebak habise akoi Manipur sida kui matam kuina akoi si irang mayam thokna ihau mayam thokna leikra tawbatabu sahi manga tara sidi akoi Manipur si Santi leiba lebak ama oina akoi ahing numidang awana leitana koi chatlurabni tawbatabu handaki laiba sarkar sida akoi gi wakhallon si awon bamalak ko hore Santi leire Manipur da chokotpa pura e haire Karida pure hai bakanda mohoi na pairim khoi shanti lei hai badoni akhoi gi atopa mi am khoi se wakhalon democratic right value lei ta bagum mi khudimak se ki hanba khanghanba bom langsin ba si gi thabuk se shanti lei ba khai banatte akhoi gi Manipur da karamba matam da jati amaga khena bathamki akhoi gi amapu khena bathamaki deba Kariginodi Manipur gi integrity kai payaroi Manipur amtani chingtam amtani haiba wakhalon sida hujikpo himnaraga lakhibne tawbo nasidi akhoida mioi khara
अखोई जंगल की थोरक है तारे मासी कोई न मिरोड होने लेरुबने सेंगनो मसागी हईनबीदो हुजिक मैम द फुदोरकपनेब करीन फुदोरई अखोई की मंकी केप कुंभ उपगा प्रजा द किहन खंगलगा पैसा तानबगी थबुकतो हुजिक चथगने मान खलिबतो ओथोकपसु ngमोय सेममन खंगो कीगदबसु नते अखोइना नसीफोदा केंद्र सिदा चौखटप पुरकनगागी वखललोंदने अखोइना नसीफोदा मैमदा मियोबगी थमोय जोय तौनगाय होनब नतना आईगी नंफू सासोनसे प्रजानसु यादबने अखोय केराव केंद्रदा अमदि लेबने मैम खंगबियो करीनो हाइब कान हिंसा की थबुक हौरब नुपासे तुरमदायगी मतमने हाइबसे सि चपचापना थाजब थमरो नसीगी अखोय केराव केंद्र सिदा चौखटपा अखोयगी अहनदुना करी करी तौरमे महाक्सी कौथोकपर मासी खंगहौदब माले उरुंग सुरुंग लेरुब मीगो चप मानरे मणिपुर दा अखोयगी बबाना मतमद्रा मिनिस्टर ओइबसे मणिपुर गिने केराव केंद्र खकी नते मोइना खंगद्रगदे नसीसु चलगा पोरोमपाट की अखोय SIRD ऑफिस RED ना रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मोबेद ना अखोयगी डिपार्टमेंट अनौब हंगमबसे अखोय अहन मतमदने हाबदु मा कौथोकब फै लोइना ना अखोय केराव केंद्रदा पुन्नमकी पुन्ना PMJ सोइना लंबेन कोलास थारकिबसे आहान बने सेम कौथोकब फै कम्युनिटी हॉल सारम्ब्रा नत्रग करी तौरम्ब्रे कम्युनिटी आहान ब लंबेन फत्रिंगे तक हाइबदा यामनरा कौथोकपसु यावरे अखोय अहन तौजरम्बा मागे खुदोन मियोइबनी इंसाननी मान ngamjaba पोरम गदे थबुक थौराम गदे तौरमनी मियाम गिनी तौरमी थबुक खुदिमकसे अखोयगी इमुंगी रो नते प्रजा मयाम गिनी RED डिपार्टमेंट से हांगबा मतमदा प्रजा थबुक हाबनंगाय एम्प्लॉयमेंट पीनंगाय तौरमनेबा हुजे हुजे मैम थाजबियो हुजे हुजे ओइबा मिनिस्टर सिना MSDP की मखादा अखोयगी थौबालगा केराव केंद्र से अंड्रोगा सी नतना अखोयगी तंपाक MSDP की प्रोग्राम मखादा थबुक हुजिक सवना मंदोब अदगी अममला इबुंगचे हुजिकी ओइबा मिनिस्टर सिना हेक हापंगमगदि अखोयगी केंद्र नतबा अतोप केंद्र हापंगमगदि आई नसीदगी मयामगी मफमदा आई बिदाय पिबिगेबा ngmoyeba kariginoti matamduna khalammise ahanduna khalamise koi kerau kendra se chakhattabi yadena khalamabneba adubu nongma ISTV da man masana so haikibne akhoigi ising kaiba haukibagi ising kaiba 2017 gumbo ramgadam male ising 18 ising kaiba sida maha masana haikibne akhoi kerau kendra se PMJ swaida loina हाइबदी लंबेन से PMJ सु लंबेन ओन हबम ममिना कोलास थाफम खमदे डेवलपमेंट थाफम खंगदेना नसी थारी बंगवे PMJ सवगी मखादा लोइने लेबनी साइन बोर्ड लोइने चाउना थेपनी एंबियो मचिन थीबगी थबुक से मोइगी द हाइनबी ओइना तौरे हुजे हुजे अखोय केराव केंद्रदा थबुक हापा पैसा खोमजिनबा थबुक हापदी तोखरोन मी मरफू थबुक हापगदबदा मी चामग कुंतरु के पैसा खोंगले सिबु मैम करम मखनगी मीनु खनबियोबा अदुगा पोलिंग अमदा मी कुन मंगा IRB हापकने न खोंगले अदुसु अखोयगी केंद्रगी IRB न पैसा खोय वांगमनिको लाख तरा नि मैम थाजबियोस सुगुम मीसीदा अखोयना सोजै सिनरगा करी कानब अखोयदा पुरकदोरमो अदुना हंदकी ओइनदे मियोइबगी वखललोंदा आइना हाइनिंगबा खोनिंगबा मैमदले थमोय नुंगी वफम खुदिमक्सी लोइना हाइबसु यादबा तंगाई फदना मसा मसाना हुजे हुजे की लेरिबा क्रिमिनल केस चेनबा हाइबतारे कोई केराव केंद्र की MLA सिना आहान बपन बनिको ISTV दसु एंगबियो मीडिया सोशल मीडिया दसु लोइने एंगबियोबा केरा कोई की क्रिमिनल केस चेनबा कैंडिडेट हम कोई द केराव केंद्र की अखोई की ऑनरेबल MLA न फास्ट आपने फास्ट आव से क्रिमिनल केस न बता हान बदता चौखट पदा है बनते को मी खंगन बगी थबुक से अदुदन मा तोक फै लोइना ना मियोय बामना क्रिमिनल केस से न मतुंगदा अखोइना राजनीति वाला हम खोइ से कमेना था जदरम मोय से अखोइना असेंबली द थागत पदा करी की थागलु दरिम मोय द था जब से अखोइना थमम थोकप्रा थमम थोकतेबा करी की नदी मसा से क्राइम द चेनर नुपा मन क्राइम द चेनर से मैम खंगबी ब्रो
मागी चेनरब केस करम केस नो खंग्रो मणिपुर मई थाबद चेनरब नुपा मने अखोई के एमएलए से कमैना मणिपुर की यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी से मागी हुरान ना की पैसा हुरान नगाई होनबदा अखोई की पुआरी की ओइबा अखोई की हिस्ट्री मणिपुर के कल्चर की लेबा करी से लाइब्रेरी से मई थादोगा अखोई की मणिपुर से मंगन तमन नगाई खनबदा मसा खनब नुपा मने से अखोई की सुम हाइना बकंदा मणिपुर दा शांतिदास गोसाई अनि सुबलै हैबदो कना सुनते अखोई के प्रेजेंट एमएलए रमेशोर सिंह करीगिनो हाइबा मतमदा मसासिना अखोई लाइब्रेरी महैरोई की मान नुंसीबा सारी से महैरोई मैम दुगी कान फमदने मान नसी मई थादोगा मागी कान नबा पैसा की हुरान बया नंगाई होना कृषि नसीदी अखोई की तिनबीरीबा इमा इंदोन मैम नसो थोदे हंदोकना खंगदबसु मैम ले आइन खंगदबसु मैम ले केंद्र सिदा चौखटप पुरकपा हाइबसे सेंगना गैस कक पीरगा गैस याउदबिदा चाक थोंबा याबगुम खनग्रे फोटो ददी मैम थगले उजाला गैस सुक्पीख्रे ना गैस की ममन आ वांगना केदो अदरगी अखोई केराव केंद्र दा हंदक की साइकिल लेन बसे क्लास 9 तंबा इमुंग अमखक क्लास 9 तंबा मी अहुम का केराव केंद्र दा लेरम अतोपदि क्लास 9 तंबा हम योरमद्रे कराय दा वरमे अवांग पाते योरम में मोय इमुंग दखक साइकिल अहुम भंगे सीगी वखल्लोन से चेलिब नुपा से करम मखल्नो अखोई न खल सिदे मणिपुर की समाज सेम है अखोई वखलोन मानबा जाति खुदिमक चप माननी एंबा अदुगा थबुक थरम तौबदा अखोई की माय मागी फंगदबा अधिकार दो चपचाना फंगन बुदने दरकार लेरिसे लीडर म ओइबगी मकुंच अदुना आइना नसी मियाम दा हाइजनिंगसिदे इलेक्शन ग मरी लेनना नसीगी वफम से हालाकदुरबे इलेक्शन सिदा नोय मैमना नुसीबिदुना आइबु अमक्तंगदी चाइंग तौबियु अदुगा आइंगोंद भोट नंबियु लोइना लोइना आइगी मलिकादी अखोइगी लारिक एकपु मलिकादनी हंदकी इलेक्शन सिदा नोयना तंजा म पिबिरगा आइसी क्यामुक के होनब ngамनो हाइबदो हंदकी से चाइंग अमतंग यंबियोबा आई थोदोगना मी यामना कन्न हुल्लगसो हाइबसु नते तौबो तबो नसिदे अपेंदबा मयाम लाक्पा पेंद्रि से मागी मफम मसिदा मागी खुल्लेकाई सिदा कैंडिडेट अहुम थोइ मेबा करी पेंदबगी थोइ म मयाम खंदबियोबा पेंदबसि माय अरानबा तौरे हाइबदुगिनेबा अदुना नसिगी नुंसितसिगा नुंसासिगा अद्रगी नसिगी थोदो वथोक्सि थोंना अमरमददि नोय मैम तिनबगी दे हराउजे तौबतब नोय मैम दा अमरमदा हरगदि अखोइना अवाब पीब्रने खल्ले अदुना तंगाई फदना नोय मैम ना नसिगी मक्सिदे तंगाई फदना नोय मैम माफ तबियो अदुबो तंजासि लौजरगा आइना मखा तारपदा हाइजनिंग बो फमदे हुजिकी कोई केराव केंद्र के हंदकी लाइव 2022 की इलेक्शन सिदा आइगी थमोय नुंगदा नोय मैमना नुसीबगनी सुथाजे लोइना लोइना नोय मैमना तो बिबो याब हाइब्रगदे सेंगना अखोइगी लारी एकपो मलिका सिदा नोय मैम वोट पिबियो आइबो नुसीबियो अदुगा लोइना लोइना अखोइगी लाइरिबा इमा इंदोन अहल लमन खुदिमंगना अहलमन खुदिमंगना हंदकी इलेक्शन सिदी यामना लूबा इलेक्शन अमनी मोयना खन्नरमगनी करिगुंबा मोयना खन्नरिबो वखलोनसि करिनो हाइबकांदा हंदकी इलेक्शन सिदा अखोइगी लाकदरबा अनौबा सरकार अम ओंदबा यादे हाइबदोने आइना हरसे हारिबा इलेक्शन से वरीनी चाही मंगा सिदा अखोइगी थबुक मयामदि कौख्रे पैसा मयामसु कौंगत्रे थबुकति अम बायदो होद्रे अदुना हंदकी सरकार से अवोन ममा ओंथोगा अखोइ शांति लेबा मणिपुर अम ओइननगाय अखोइगी हंदकी लाइबा इलेक्शन सिदा चपचाना अखोइगी खुदोम बिसे पीब मफम द खंगना खंगना पिबिरगा अखोइ मयाम अमतो ओइबगी वखलोंदा अखोइ पुन्ना चमिनसी नुसिमिनसी हाइबो वखलोंसी मयाम द थमजरी लोइना लोइना अखोइगी केराव केंद्र की नुसिरेबा
ahal laman punna nasigi thodok asida sarugi abibagi makta punna mapu thagachari loina na akhoi gi tinbiri ba angang nubi khudimaksu nasigi function nasim pung phan bi makta punna mapu thagachari aduga hari ba hom kharasi thamjaraga ai matang asida tension jarage tension liba phom chi ai amaka su sin gini nasigi mifam chi yamna wa na ure aduna haining ba ngning ba mem leibutu su tangai phadan hoi gi mem ge awa ba si gai haibangam de haibangam de se seng na harap kanda ai gi lai khidba akhoi baba do chengna ai kuine su loina jode haibadi election ni na miyam ge seba tawdna ma dum ke doge tawbo ai tha jadana matamda khoi babasi masagi anabna marmoraga laikhidra matungda aina nasifoda mayam khandabio ai nasifoda ai baba laitra matungda ai gi ima se aina changakpaga dum numidang khudingi kawwe kawriba maram se ai ima du shokriba naribra ibra na khangna ngai khakki karigina de nongthin chupa numidang chupa si mapanda leiramina khangdarna aduna sengna aina nungsijariba aina ubada penjariba khudimaksi aigi inaktagi lapthokragasu miyamgi sebade ai chaptana tawgena thokjarabnina miyamna handaki matang sidate ai Keirao kendrada ahanbada bodka jaramatungda hojike lairiba employment akhoi pina nangai honagani aduga lairiba satra naharo nangpasida akhoi gi lakadarba akhoi lamen sembu road natraga thabuk thorom khodimakta akhoi gi magi subeda sepin nangai honna jakani loinana akhoi gi laibiri ba imaindon khosida hanagi phangkhidaba adhikaram khode phangngai honnaba aduga amma mayamna kauthokpiroi damina akhoi he paisa da mi paibagum tawre paisa sina mi paiba taradi handaki jahil ningthogumba akhoi semba thokani aduna paisa gi khanbiruno praja gi khallaga akhoi thabuk tamina se hariba mafam kharasi aina matangda hai jaraga aduga mayam da ina ningsing jabamna aigi handaki election gi symbol si mayam khangbiraba aigi election gi symbol se larik ekwa malika ne serial number 3 da yawbne mayam na ahan bu oibani na kauthokram gani adubo nasigi mifam se kitang tenjin janangai ai wangang badagi ai tenjin jarage hari bobham karasi thamjaraga adubu ai akon boina ahan bada ai slogan khara laukjarage hari bisida mayam ne yai phare ai bisidi mafam godi makta chana khrabina wai phare hai bobham se thamaga mayam ai matang se tension jarage NPP na Imalebak Manipur na serial number 3 na Keirao kendra ke serial number 3 na Keirao kendra ke serial number 3 Keirao kendra ke punnamapu khurumjari punnamku ya phemna woi munase Thagachari Alhas Nasiruddin Khan Allies Boboibu Marik Jumlaba Pukningi Warol Khara Thambiram Bagidamakta Pangthokadoriba Taranithoi Suba Assembly election asida NPP gi mirep oibiriba Alhas Nasiruddin Khan Allies Boboi gi Markadi Larik Yekpa Markani serial number na 3 ni mayam Kaubidanaba Ningsingjari Amasung Keirao kendra gidamakta chakot thorangda mangjal thanana bagidamakta thaukai laujage haiba Alhas Nasiruddin Khan Allies Boboi gi wakhalon asibu saugat piduna adugumaba tanja adu mayamna pibiduna mayam gi tangai phadaba thaugai adu pakthok piu haidaba wafam asi thamjaraga mathangda kausinjari MD Alauddin Khan ex-president ex-pradhan ngakbigani amasung president NPP Keirao unit pu tharamasiga mari leinana wahai kharadang thambidanaba mic ki thong de kausinjari
mayam do satla tawbani president gi wahai sikitang minute amani katang loisan begini yam sangoi taminar matungda khoi punna lengthok minasi. Assalamualaikum. Nasigi flag hosting ceremony MD NASIRUDDIN ki flag hosting asida lengbiri iba singdegi isilinaw sing maitei isilinaw sing aikhoi gi muslim isilinaw sing aduga ngasigi party gi sangnai raba loina ming panjadragasu lengbiraktra lengbiri iba punmakpo ikai khumnaba hamdu chari aikhoi yamna ngasigi si thawai nungaiba amasung pungning nungsiba ama yawi ngasigi lengbiri iba sina tabada chaningba kaya leiba rajniti gi miyengda rajniti gi wakhalda magai khuding thingdra leikhraga satbiya de masi yaudbiya de rajniti sagi apamda satkadabni haidna ngasigi singdegi lengbiri ba maitei silau sing aina aduki mating amaksu hanna thagatsari aduga loinuna mayamchi ngasigi nongsin nongsa na yadadana aikhoigi mathak khaliba seminar kana loina loktho phauda lengdana leiraga tadana leiribase masi maman yam khrabani aduna aina yamna huji hajaroi miyamda apil tawdiribdi February ki tang kunipan da tha thakadoriba asigi intending candidate MD NASIRUDDIN magi party di hangdak inau nobuni NPP haiba asigi larik ekpa marka sida miyam kaubiragano masida ngasigi sida lakpiri ba sina amag henna miyam da sandok piraga vote henna phangwa mo helaga miyam ki mihut amagtang o helaga mana praja da ningjeri base amagtang aikhoi miyam yengmini si haiba wahi karasi ta haijaraga miyam dagi wa kabar wa haijaba tension jage Thagachari MD NASIRUDDIN Khan ex-Pradhan amasung President NPP Keirao Unit po marik jumlaba wahi khara thambirambagi damakta haujik thauramasi loisilakpagi tanja adu yorakpaga loinana vote of thanks pibinanabagi damakta kaushinjari Shahid Khan ngasigi singlem laba phiran chingkhatpagi thoromasida aibu ngasigi election committee gi maikai degi vote of thanks pibina nabagi ningsing bagi damakta thagatpa phongdokchari amasung ngasigi lengbirak liba ipaiton isininaw amasi daista lengchen biriba amadi kendra gi kasin koya khuding maktagi jati khuding mak suna tinbiduna ngasigi NASIRUDDIN bu sungsoi soidana NPP gi candidate ama Keirao kendra dagi puthokani haibagi damak asada lengbirakuna waraba nongsagi mesa amasung langban gi nungsit ki marak asisida lengbirak liba khudingmakpu aina ahanba maktada amasung khwai punamakpu ikai khumnaba uchari amasung thagatpa phongdokchari thoido hendokna loisalaklaba president gi wanganglon gi matung sisida thagatjaba wahai khara si pijaba loiraga ngasigi damakta ngasigi flag hosting gi program se swaida sum tension jare